Phela vekele sitshetsha ingchema zekhaya iChiefs neOrlando Pirates eziyokudlala amaphaliswano weCAF. iOrlando Pirates iyokudlala nesichema seloli salapha eLesotho kodwa idlalela la eBloemfontein, umdlalo ebekumele ngathana basekukhambeni. Kubonakala iOrlando Pirates izokungatha kupholile lapha na ucala ukuthi isizini ephelele kuyibuya kuma semifinals nje icede ukuthumba iMTN 8 ukuzithemba kukhulu. Ivekele yonke iOrlando Pirates ayikadlali, uMbokazi naye ukhona abekayi nesichimeni ise under 20 ku World Cup. Kusaphelele konke okhunye okusebenzela Orlando Pirates ukuthi na ucala umlando emidlalweni emachuma amabili ingchema zeSouth Africa zidlala nengchema zeLesotho. iSouth Africa ithumba amahlandla ali-15 15 times, zeLesotho zithumbe kabili kathathu kudlala ngokulingana. Lokhu kuyakutshela nje ukuthi Orlando Pirates yokungatha kupholile. Angazi ukuthi wena uthini mbono wami. Ngakelinye ihlangothi isichema seKaizer Chiefs angezokwazi ukuthi ulindeleni ngehlangahlangano ekhona le yakanabi. uNabi ukhambile, abasizi bakhe ngiba bakhamba nesichema eAngola bayosibandula. Kodwa ke ngingakutsho ukuthi iChiefs yakhe yasirara ngo-2021 ingakavunyelwa ukuhlikihla abadlali, ingakamlumathi kuhle, ihlangahlangene emidlalweni yeleague ekhaya ichugulula nababanduli, kodwa yakhamba beyokufika kuma finals weCAF Champions League lapha yabetshwa khona sichema seAl Ahly. Lokho ke kukutshela ukuthi noma kunje they can rise to the occasion abadlali beChiefs. Angazi ke ukuthi wena uyibona njani, kuzokukhama njani kuOrlando Pirates nesichema seKaizer Chiefs. Ungase utlolela sibone ukuthi wakho umbono uthini sitshetsha ingcheme ezimbili eziyokudlala amaphaliswano weCAF. Sikhathi sokuzomsikinyeko ngebelo urabhula unqophe. Akwande mlaleli, Ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetwa uGwekwezi FM.